rabbi israh li sadri wa yassir li al amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. أيها المستمعون الكرام، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفقلنا ننجلوا إن نجفلا FM 96.3 Dakar fa 91.9 Kaolack foke widuna fop fa Jafala TV Amet Ndiaye séeréeru Baay Khalifa Niass nasima arog ajul anu tuleer sallallahu alayhi wa sallam Allah ya nune njoko yongo nasimna lene andona ye kames naktanum rogo yala bakanda in teref assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yasam rogo yala fudin kete fofna fop tok im ñuxrele xata mek koy na immeuble Seydi Mouhamadul Amin Niass yasam rogo yal abekin na mbela bubala aljanna meke na derkele in we njanga asimna lene adna ten oxe rogo yala adina no mbinne te ref faap in a refo siriñ in te ref docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass fo xu andona ye rek waxe yokora no mbinne te ref PDG Cheikh Omar Niass fo we andona ye den ndefu tokum fop te ɓoxotana in a simna lene a den nda yit simna we andona ye den ndef gel fa diine ke adin teno xe andona ye ten guutoxu amam Khalifatul Aji Mouhamad Niass te ref Baay Cheikh Tidiane Khalifa Niass sam rogo yala xuɗanin to a ci no wod te coɗin mboolem we andona ye rek den ngeen wanu diine l'islam na meke andona ye ten ref Sénégal foke widuna xaye koy ne mbi tan no jotaay Ramadan meke na Jafala FM na alxamis fu fadna Amet Ndiaye ngekox kawono turando Amet Babacar mexe simna mboolem auditeur ke bisida nun koy rek ke andona ye ten refa bislax no ngol kooro ngek xaye ki i mbaro ngar no ke andona ye ten ref ke warna fo ke andona ye ten ref ke na yaqan fo ke andona ye ten ref ke yaawena ten fo ke dagan na ten a refanga ye o mbaxtonge ci ana in inchallah itam le it rek no ke andona ye ten ref siatil sawmi surotiu siati sawmi te ref charta ke andona ye ten ref ke na wodanda koor o ande ka adox na taga ten ref niyatu sabiqati lil fajri te ref hene fa andona ye ka o warno hene ye andona ye dal fajar fada fuleer o adnin hene fayene koy te refe koor farata yo mba te refe koor nafila yo fop ka waro adin hene bala fajara fada te laye yene fayene koy a refanga o ngol kooro mba te ref nafila mba lakas ke andona ye a refa ten ka nanna nen koor ne andona ye ka o kafara a mba koor ne andona ye ka o waro kiin waro kafara mba koor ne andona ye ka o nisar damin no xoxof woxe o maak o ande ka o dapetorin keke fop ka te ref ka andona ye hene faye tena adox ka bala fajar nda no yengo ferandole rek hene leng fayene adoya taga ten taxu te laye wa niyatul wa'idatul kafiyatun fi kulli sawmin yajibu tatabuhu o waro fi ko yene fayene te ref leng nda yit yene ale etene nde patirne ne xaye ngaqi nde patirit na kaga yitamin a foga no ke andona ye ten ref ene faye ten taxu te lawnge
teref korna nannanen ka siyami ramadan wa siyami kafarati zahar wal qatli wan nazri allazi awjabbahu al mukallafi ala nafsihi teref korne andona ye teref korongol kor ka waro adin yene ndayit fokattaga ye kame hene kaye nga kene de patiritna fi'tin nen arefa nga ye kate jeg ka dawo nga o nder tanke bo o deg o dakwida nga ka o bat ka yele akim laye dal yene fayeke kam bugo ta rand kaye nga ke na kaye nga ke andona ye daw an mo hor teret dit nen o xa andona ye kate ga regal mba xa andona ye kate jego bi teref meret mba teref xa andona ye kate ñaƴik mba teref xa andona ye kate jirjir la andona ye a fi ano ten ganta fa andona ye dal ten fo xoxum a jega xay nga kate degna nda kene ye te don toxuna o ngol koronge faga fule nda yit te layonge kene a refa nga ye koy korna andona ye ka te ref korna andona ye wo kat ka o damin o ande korna dapetor to na yo o ande ka o jil khayeng te refe kat wo ka o laye alkhemes ba aljuma alkhemes fo aljuma fatening fop kam xel kuno hora te a kag na koy hene faleng doye taga ka o hene ka roga fedanga o hor o deganga o dakwidanga ka bat ka hene o yengolu refna fo hene ten taxute lawonge wa ama siyamu almasrud wa yawmul muhanniyanu fala budda min tabiyatin fi kulli yawmin fi kulli laylatin te wa ama siyamul masrud korne andona ye ka o damin o ande ka o saxnin nawo jiltaga kayenga ka andona ye ka o fi ino mbax te kornene de wal yawmal muhayyanu fala budda te kaga wage ñak min tabiyatin fi kulli laylatin o hene in o yengolu andona ye reka adoxa ñal ne andona ye ten waro xor boni ka foga noke andona ye ten ref sharta kena mbodanda koor te ref o xool no fo oy la andona ye ten ref regal woxe o tew fo oyole andona ye ten ref meret woxe o tew to jego bi te ref aslo qas ten taxute laye wa min shuruti si'ati sawmi anaqa min dammin wala haydi wa nifas anaqa min dammin haydi wa nifasi te afoga noke andona ye ten ref sharta ke na mbodanda koor te refe o xool min dammi la haydi no fo oyole andona ye kat o tew oxe andona ye a fodano jego ɓiy tenaga ano ngolo ngu refna te kaag na yit mbanu andona ye ga'ano korna fawo ɗegin nda sharta faye ten refe wo ye o xora ga'iro o fo oyo lene nda wani fasi o ɓaslo qasoxit fo oy mole feek ɗegeer ten fo xoxum wage a xoor nda mbanu te ɗegna taga a wag ka xoor yama xoola nda a ɗega lene koy ka de leyonge a refanga ye a ɗega to fajar fade ñaal naag na ka o warno xoor yaam ñaal ne roka fule nda a retafanga ye reta bo nan salatul khairul minan nawmi te sogo ɗeg ñaal naag na foge de nda koy sharia ka te leyonge balaltinoox tafil ñaama yera comme ñaal naag na foge koy waga continuer ñaama yera nda na ɗas balaltin o jutanga koor nene o ande wiin we ngor a taga koyo sogka rabit xayenga xe andona ye ten ɗeg o bo ndiik te leyonge a foga no ke andona ye ten ref sharta ke na mbodanda koor alxaqlu te ref o wod no yiif teni tamin a fogano ke andona ye tena wodanda koor tiyam ka te leye la yasihu minhu
asawmu faman la haqlu lahu te dagan ke mukk noxe andona ye kate hora te refo xa andona ye yoon teer yiifum wo andu koy kekete layida te ka nannanen kal majnun wal makhma alayhi fi tilka al halati te karetit nanen wo fe yenna mbe fe in mba o sak jirla andona ye rab den mafong mbaxtu nge andona ye kaga ten dawong taga jegiro droit o hor nda koy oxe andona ye itamin kate meñ den bogo akate yam dik wena fop ander ke andona ye ten xew yam ayif den ndefe men ndiki koy te garit alaye wayajibu ala al majnun iza hada alayhi haqluhu walaw ba'da sinin kasiratin an yaqdi ma fatahu fi hali jununihi telaye oxe andona ye kate yen be fedin mbate sakrab mbanu andona ye kagna kat yifum la adakwi dano ten yam ten kata anda te magna kat mema ref anga ye kate ret u bote bo ngolonga afag mbate ref hakid mbate refu hid a wetando xanga a qola ke andona ye hor iran kate warno hor fop yakoy diine l'islam rogo yal ngase ten ngasnoxe ten no ke andona ye ten ref koor yam kete fofna ten mayu bo ndiki te leye xana rabid oxe andona ye ten kat kate meñ aret bote min ter ximle koox adal fo andit xaye nga xe andona ye a wetando xane mi kat kam meñ uto ñaal ngol kooro kate waro rabid ñaal nene ten taxu te leye wa yaqdiha al maghma iza afaqa mbanu andona ye oxe meñ adal fa qiqi adal fo bato ñoot adal fo gereloox meñ na watte andid to te ref ono ñaal ngol koor bes fene kat aricaan a bostuan faw xana rab dina retanga bo i ngori a fogano ke na wodanda koor bo ndik tarkul jimahi wal akli wa shurbi te laye a fogano ke andona ye bo ndik koor kaga na wodandan ten refe o was jaxasor fo o tew no ñaal ngol koor ten andu o teef ten andu refe o teef wal akli fo a ñaam no ñaal no ngol koor wa shurbi fa ayer ñaam kiro yer kiro jaxasor kiro fo o tew te ndiki koy faman fahala fi nahari ramadana min zalika mutahammidan min khayri ta'wil al-qarib wala ja'ali fa alayhi al-qada wal kafarat te oxi andona ye kate fi tadik kek jaxasor fo o tem no diyam no ñaal ngelo koor mbit te yer no diyam no ñaal no ngol no koor mbit te yer no diyam no ñaal no ngol no koor no ka andena ye refere yif kat a jaban oxi a yif a jaban kaga kat to refe kate mo itna xana rabid ñaal nene nda xana kafara xataxu oxe mo itna ten refa xe andona ye kate soga tuub ten katana ndaye rek oxu ñaƴik na wariro xoor nda kilometre ka andiran ten te ñaƴik na saate fa andona ye ete sax kilometre tadik nda yit maag na amera maga yama jegama o tew mba a jegama ɓasil te kam waro ɗeg rek te ɗeg ten ka ander o ngolonga a retanga bo i ngori o ye ngolenga rabid ka nda a refanga ye koy wo kat ka o andin diin fañe dam kiro ke andona ye tena safe ɓisidu ba a taxo ɗeg to expliquer ro ka andona ye yifa jaɓan wo xano rabid ñaal nene xano kafara koy ilay ana nun ten ref jo'in wiin xarɓaxay no ɓetu foleng mba o xoor ñaal xarɓaxay no ɓetu foleng te refa a qola ɗak mbit o jo'in ke andona ye ten ref miskin wa andona ye den def miskin xarɓaxay no ɓetu foleng oxu refna ka giñuna te ref mud mba boog wo fo xoxof o gor an ke andona ye ten refo paɗ
mba dal wo fa xoxof te refe ka o lay ka andona ye dal yi fa jaban yaga ñaal rek o rabit ka ndiki koy te garno ke andona ye ten day yaqe koor te garno ke andona ye ka te yaqa koor kena yaqa koor koy ka te laye wa ma wasayalla min xayri fammin ila al halqi min uznin aw anfi aw naxwi zalik walaw kaana baxuuran fa alayhi alqada faqat te ku andona ye a daawa a rok a ɓeer no don ba a fadna peep ten andu no nofa ɓeeru mbaa no ñisa ɓeeru mbaa ka nanna nen keene mema ref anga ye o suun mema ref anga o suuno wo ñaal nene a ɓostoxang faw xano rabdin kene ten taxu de laye fat i mbooto xa mbuuɗoyo ke refna cuuraay ñaal o ngool koor nda yit fat i mbooto xa me i njalteerna to o suuna ref ma i ndet ma yaam jaliro ma andona ye ka wiina njuɗama kecax mba no fuurna andona ye dibitiri yo wo dara warirong ma o ret maaga o suuno lene inoxa a rokang ñaal nene ɓostoxang xano rabdin mba boog o ret janga foofi mba ka retit na nene yippan no nof ka retit na nen teex nof a refanga ye wo kat ka layele nofof ne ɗomayi nda cooɗe ka retit na nen o flacon la andona ye ka paccalanten a cafata dak no ñaal ne te ref nges fo midi fo kiran a midi faye faw xaƴin de yaam o fi'angaan taaga kaag na a yaqa ke andona ye ten ref koorof yaam leerirang ndax a reta ba a fad na peepof mbaa te ret ba a fad no fudof a refanga ye na ngidoo yit moytooxeen yaam tuufaay o fi'in na ngid to a soɓo xoor kaag na awa ka te ɗegnoor kang yaam o yulo la andona ye a reta ba a fad no fud kene yit a wara moytooxel ka retit na nen lipoleeve fo mentelato no ñis mba no capako a refanga no capako of ɗumano waaga ret bote miñom metin to waagiro éviter ɗuuɗin o ɗuuɗangaan ñaalnang na ɓostoxang a refanga ye sikki sakka a ndax ɗuuɗano wala ɗa ɗuuɗino ñaalnang na ɓostoxang yaam leere faw xano rabdin a refanga no ñiso waagiro fañit ñusta ndekox ke andona ye ten ref xa ñiloot fa kene te yoon fo tena dal fo rok kam faye yaag koy kene yit a wara moyto xel xana yaq koor bo ndik mislul balqaamu al mumkin turxihu a toxoña ke andona ye ka o xaax nooxin te fi ɗak o waag ino dam deb mbito furbin te muccin o ɗuuɗangaan kaag na aussi xana yaq koorof wara rabit ñaal nene ya xaax noox a yaqayi koor o ɗuuɗangaan nda koy a tux dake ku te mayna may kamo donof ba fokatirin yaam waagiro sambir fo a tux dake ne ten taxu waagino ñako ɗuud nda koy ba fokatiran te may yaam o fokatangaan bo te may rek te fi nen ngum foofi o ɗuuɗangaan a yaqa koorof nda koy a toxo ñakene bar bo taxo don wala o xelate o don fole xooña yi ten taxu o muccan mu fodona yaam waaga lor o kendof mbit o lor xooxof mbit o rodgin me andona ye maaga refo to roogo yaal ka te laye inna allaha tayibu la yaqbalu illa tayiban ka xool bug ka xool na yaag waagimo gen ma refeer na ma xool na illa man atallahu bi qalbi salim yaag koy fat i ngool roogo yaal buge o xa sotna to a refanga ka o xoor rek mu fodoona pac fa mbagkeer a xano ret koy bo xano soqel to sax we ndefeer na diine l'islam xano ndet ba a mbaaga sibit diine l'islam parce que ka de lay kaye a koor no julit daal ka te sot torop kene tena fañtel teen bo ndiik a refa ka andona ye a waaga yaq koor wal qaalibu min madmadati wa siwaak ke andona ye ten ref soɗok wo soɗoqel no ke andona ye ten refa kugu jaanax ye o gugu jaanoxa o soɗoqel a soɗoqa lene andona ye ten soɗoko
kaagna a yaqa koorof ne yaago na gugu jaan wa fi attention woxena sooƴwa yit bo soɗo qel kaagna itamin a yaqa ke andoona yee ten ref koorof yaago nanga soocoxa fi o ndang comme rogo yaal koy o donnoxe andoona yee ten ref oxe xoorna o ruñole refna teen ka rogo yaala bugin yaag bar i sonil a qoox in nda a soocoor koy o tuleer sallallahu alayhi wa sallam ten buga nun xooxum ba a laye a ref angeer ke andoona yee kat kam faña sonil we andoona yee den def julit ke xam lal ganda dene juli fa den juli na fada sooco lawla an asuqa ala ummati la amartuhum bi siwaaki henda kulli salati wa ila maha kulli salatin a foga bo ndiik no ke andoona yee xana yaq koor aklu ba'da alfajri fi shakkihi laysa alayhi fi jami'i zalika kulli illa qada te oxe andoona yee ten kat kate xoor ndaa yete xeda mbaa boog a ñaama ndaa yete ñaamna yaaga fajara faafa ndaa yit mbaa yete ñaama ten kat kate jega yiifa ak ka ñimatirna ndax fajara fada wala fajar fadeer ñimatir nene andoona yee ten ref a yiif make kaaga ten taxu ten fo xooxum koorum na a yaqwa kate warno rabib i laya nun reke fa tabarakallahu ahsanul xaliqin bo ndiik a fogano ke andoona yee in we layidana nuun te ref ka andoona yee keke dey yaqe koor nda a maye koy wa andoona yee den a mbooga yee keek a yaqayi koor te laye wala yalzamuhu alqada fi qalibin min zubabin aw qubaari tariqi aw daqiqi aw kayli jibsin lissaanihi wala fi uxnin min iclilin wala fi du'nin jaifatin te laye ware rabide oxe andoona yee kate soɗo qel na xar no buƴ na andoona yee kate inoor maana rek e carak no donof waagino moytoox andiro mamaxatu kaaga yaqe koorof mbaa boog oxe na ñaaƴa de ndafa ɗat bo tamiñ rek te jeg ka soɗoqonga no utole kaaga yaqe ke andoona yee ten ref koorof woxe na fosola mbidel kene na inooxa te ref poussière fe a roka naxa ñisof mbaxanoxa donof a soɗoqong kaaga yaqe koorof mbaa boog woxina jalana sima na isin na mbet o refo maçon kaag na a roka no ke andoona yee ten refo doonof woxena jallama kaaga yaqe koorof yaag woxena jalla ten laye oxe jalleerna a fi'angaan koorum na yaqwa wala fi xoxonin min ixlilin a pikiir o pikiir ole ten to refe a pikiir ala andoona yee a reta bo kam o fudof kaaga yaqe ke andoona yee ten ref koorof ɗum ɗoy rek ɗoy la andoona yee xooɗeer ba a duq laaw kaaga yaqe koora yaag koy kene itamin a wara andel te bo ndiik a refa ka andoona yee kene kot a refa ka andoona yee yaqe koor te wa yajuzu lil saimi asiwaak fi jami'i nahaari ñaal ne fap a daganana wo xe andoona yee wo ref jullit o soocoxa teen i andoona yee ka o xoor i lay ana nuun e o tuleer ka te fonk in ba a laye a ref angeer ke te faña a sonil julit ke faw te laya dene nangyo soocoxa o mbaxtungo andoona yee nu mbuga njuli bo ndiik a kugu jaanax wal madmadatu lil xatashin keni tamin a dagana oxe hoɗo mena no ñaal no ngool koor a reta gum foofi a gugu jaanoxa a dagana nda koy fata moy toox a wotooxin bo bara ɓostooxin te ɗuuɗin bo ndiik wal isbaahu bil janabati woxe xoorna ka o ɗaaɗ ndeer njoloor ga ka andoona yee mani woyo te ref janaba mbit o wondoox no yongole bidanti ɗaaɗa ga janaba nda xeene a koor ne kaaga yaqe koor janaba yaqe koor reti ɓogook
wol tokki korok wona dappite xool o ret continue ke andona ye ten ref ko rofna ba ɗegin ndiki koy bo ndiik i ngarid no koy ndoxe andona ye ten kat kate jeg ka ndogal fa dabuna bete tax waage xoor o retanga na suratu baqara ayat 184 te ref téeméer fo xar baxay no tadik fo xar baxay betu tadik fo aya naxik xano soɓ rogo yaal subhanahu wa ta'ala o xaala ya maaga ye وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا لكم إن كنتم تعلمون tewe andona ye den kat kate jeg ka andona ye adaba den no boda dar mbabo ka andona ye dal ngantayo te waga de ambaga yo nyakongor to koy dendal fo njoƴin ke andona ye ten ref miskin koy joɗnin ten refe rek ke andona ye a giñan te refo libar nda a refanga ye yit waga coɗit koy ka andona ye ten xupu kaga bo ndika faaxa nda koy o xoor anga ten ref ke andona ye ten moƴu ndiki koy te gara leye oxe andona ye kat wala xamilu iza qafat ma fi batniha aftara te oxe andona ye ka te fof ten a refanga ye a saɗara ke refna no fudum te jeg problème te a o xaagna kat fata ɗeg yaam ke refna no fudum a saɗaranga te loroox mba ten fo xooxum te loroox a xooranga yaag fata ɗeg te taxu te layonge walam tuthim to a ɗeganga yitamit kat comme ten ka te fof to a saɗar ke refna o fudum a yaqu mbit ten fo xooxum te jeg problème bara fata ɗeg to yit joɗin kera miskin nda koy mene ka te jeg ngutatir yaama jega wa andona ye ka de laye waqad qila tuthim ka te waro joɗin weke ka te waro joɗin a miskin weke ware joɗin ke andona ye ten ref miskin teno ke andona ye ka te fof to a saɗara ke refna no fudum a lorox wal murdi'u oxe andona ye ka te numna iza qafat hala walidiha walam tajid man tatahjiruhu lahu aw lam yaqbal khayraha aftarat wa athamat te oxe andona ye ka te numna to a saɗare a horanga ten fo xooxum kat jeg ke aussi sola andona ye xana giñ o ɓeem to o ɓeem xana loroox mba a horanga ten fo xooxum xana loroox a lorale o ɓeem to ten fo xooxum kat o ɓeemo ngene jege ka te rabdanit tuna pour o lakasa num nin mba a jeganga ni tamin o ɓeemo ngene jaɓe o lakaso xa refna ten fata ɗeg a faño xoor to koy wa at xamat te dal fo joƴin a miskin ñaal nu andona ye rek a xoore bo wiin wa ɗeg te cood a miskin ka andona ye a giñan wa kazalika nena nene yitamin cheikhul harimi iza aftara a refanga ye o nogoyoxe ten katareta ba ɗeg ten itamin wa mislu man farata fi qada'i ramadan no ke andona ye ten ref a tabit o ngool koor hatta daqala alayhi ramadan bo o ngoolo lakasonga andona ye ka te warno xoor a ɓaato gar a feeñ a fi'angan kat wal ithamu fi haza kullihi muddin han kulli yawmin yaqdihi te oxe andona ye o nogoyo a retanga bo waage xoor a tax te ɗeg yaam katanum mbaxa kiidum ci atirano ten a fi'angan ñaal nu refna ka te waro dina miskin oxe andona ye ka te sagnit a tabit ke andona ye ten ref ñaal kete raw ina no ngool koor a sagniton bo o ngoolo lakasa dak wiid ten itamin mbanu te rabidna xana xoor o ngoolo nge teewna nda mbanu te retna koy bo o ngoolo nge ne faaf ana rabda ñaal kana ñaal nu te xoorna taaga xana fokatirin fo a joƴin ke andona ye ten ref miskin ndiki koy te gar
no ke andona ye ten kat bondik yakke koor imbetan na nun nda koy a jega ma andona ye xano fod maga kagna kate sibkiyel te wala yuftara man ihtalama wala man ihtajama wa tukrahu hijamatun lil maridi qifatul tahrir yam ke taxna te laye wala yuftara man ihtalama te akajax dege koor wala man ihtajama ñaasoox dege ke andona ye ten ref koor nda koy a sibbayo alhijamatu te ref ka andona ye ten ref ndam patal noxe andona ye ten kate jir yam ke de mbañataga ten refe te ret ba a neew doole te ɓisin te ɗeg kene andona ye ten ref koor nene ya koy bo ndik fat i ande koor a refa ka andona ye a jega ka andona ye kate yawilta wa yustabu lil sa'imi kafu lisanihi o xoranga ka de mbug o xoxit ka andona ye ten ref ɗelemof la balay taga ka andona ye refeer sima roog balay taga ka andona ye refeer ka refna defaro fog yam o retangana alquranul karim suratu isra ayat 23 rogo yalo xalaya taga ye wa qulu lil nasi husnan nunanga laya fatnu layo ka andona ye ka mosna yo ndayit bondik o retanga no saro leke andona ye ten ref isra bondik o tuler o xelaya taga ye fatnu laya ka andona ye rek falay fa mos yo ndayit bondik no saro leke refna isra rogo yalo xa laya taga ye wala tanhar musliman wala wa qulu qawlan kariman wala tanhar musliman wa qulu qawlan kariman fatnu laya falay fa andona ye falay fa mosyo foxe andona ye ten ref oxe refna julit comme nuun ndayit fatnu mbexey bobar nu ngida oxe andona ye ten ref julit fa ngen nuun al hadis oxe andona ye ten ref abi hurairata i ngottano ten te laye o tuleer sallallahu alayhi wa sallam alaye man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut te oxe andona ye ten ref julit faye to agima arog agimo xe andona ye ten ref agim ke andona ye ten ref o feet te ref akena xala alakhira te o xene dal o xe layane ananga laya fata layka mosna fata layka faaxna fata layka na jiriñ ka surtout na roog mbatte tim wa yustabu an yuskara allah bukratan wa asilan fi sahri ramadan o retangana suratu ibrahima ayat 7 rogo yal o xalaya tagaye la in shakartum la azidanakum te laye fatnu sima arog ne a gonum te ref la ilaha illallah mba subhanallah nu te wagna mayit yam rogo yal feeg nun we siman rogo yal a ɓata nun to o retanga bo ndik na suratul ahzab rogo yalo xalaya taga ye inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman rogo yalo xelaya na suratul ahzab e mi fo malaka es in we njul ano tuleer yaag rogo yala retanga ba a jang malaka ke den fop dembo 14 a njul ano tuleer te ya ayuha allazina amanu e nun we andona ye nun ngemu sallu alayhi fat nu njuli no tuleer to xu juli na no tuleer jafleng te roga juli na wo xar baxay o juli no tuleer xar baxay rogo yala juli na wo temed o juli no tuleer temed rogo yala juli na wo junni o jul angano tuleer junni te akando fa akanno tuleer xanandi sor no don max aljana yakoy ingoranga fat imayin ke andona ye ten ref sima arog to itamin fat inde fwa andona ye inanga lal ganta fat ilal ganit ka andona ye ka bax na yo
to mbañta ke andona ye kate haram te ta'muruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar wa tu'minuna billahi suratu ali imran ayat 110 tref téeméer fo xar baxay te fatnu lalganta ke faxna to mbañtayo ke andona ye kate haram a fogano ke andona ye kate sunne andel te ref xed te fatnu nita ke andona ye ten ref xed nda fatnu telta ke andona ye ten refa ɗeg yam kat rogo yal kate laye la yusalli maghrib hatta yuftara walaw sharbatin min ma'in te arifa nga ngum leng fofi yow sax fat nu yerinoyo bala nu njul ayo ke andona ye ten ref timis yaga ɗeg ware nitel nda yit xed ware ñoftel nda koy ba fajara fat ten taxutele qabla azani ashuur qabla azanu bala onana onod fajar fexey bo ɗeg ya koy o mbaxtonge daba in we sima a roog ndoxna nun ndoxna a qoox in e fat i saɗara roog to ngaadna roog fat i saɗara roog to ngaadna roog fat i saɗara roog to ngaadna roog mbaɗoxin mbugir ɗingir singir ndamir to mboga yaay fa faap ndam le ir to rooga tax yasam roogo yala fi ana in jam in uridu ila al islaha mastatahtu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bana arqemes fayena gara inshallah